nigira ngo parliament y'omuntu wa burizo nigeno miso no kuba neyambira okumanya bimwe abizu ebiri mu cyanga cyetu. Ikindi cya kabiri na no kumanya umwe bimeze niki icyasomye kuba nakora n'ebintu bingi ebikugeno miso na no kora kuko sanga ngo ubundi ito abantu bahansi n'ingasi omuntu wa burizo tutamanya icyakwasa kwa kigenda omiso. Obuhati arimo programu ya parish model konkati tukumanya embera kuko eriyo netambura twagimanyire ninga tukagimanyire. Ekindi cya kabiri na business geno miso na no kubani ziza konka omukwiza iwe noreba ngo uyine ekiwaganyiremo omunadi zejo ninga ekya kasatu ebintu by'amagara ebyengoto ebyamizi na education ntona kumanya bimwe ombata saberi izoba akwenda kuza omukutesoko batugambire bonkabo niki ekibakwenda kandi niki ekisime kwa nkikorwa niki ekyakozirweho anigira ngo akazindaro naza kagaruza ombantu bitu baburizo buri omwe oyimoko gambize na ryaho na necyaro cyo kurugamo nana ekyesemere kuba nikigeno misana no kuba nikikorwa nana ekitaka kozure bitu bazagamba no haniko mukono kandi oyemera tukwikiriza ubona kugeno miso nano kutandika katubayiriza akazindaro yebare moderator nasemerwa mulunga kureba nk'umareta omuna mwogu okuhikaha umuruka gwitwa Greta Nyabari amazina ni Ganama Frederick chairman LC1 wa Buchaba. Yoche na imbwa n'ingamba na imbwa n'ingamba akusasibwa twine sosi ya mezi genyanza yankuguta utanu suwareje ungito tuganywanganyibwa abaru kiyizi na kigabiro ito tukumanya aho plan ya government iya kubasa kora rutani ya mezi ni tugagarga wetu tukanywanya anze yetu abagitorire ecya kabiri umbengudo government net koror gudo umurundi gumwe ereka tubona bwana n'enfuka itosikatembura n'enfuka konka nizera bamwe umurundi gumwe na takwika ikoma tukumanya ijana cyo kikaba kita namba ya kasatu makatukora okugira ngo tubayalinga amazu aro point yo kutuleta amasanyarazi ombyaro abantu batamwe mtoro zabo 23 bakora wiring tukareba gase wiring ikwiza kupima kumanya ngo cy'abantu baba kuzise sente zabo government gazitwara zo kuwayalinga amasanyarazi ngaza kwizayo nimpendera neki bakama bangi mabalya nalabanda bako batakubamba tukiraho government manyo muntu wansi ayino buzuru tureke kugihendekera tukabobiko tukachumba bandi bakalya obwita so ibi byanje nibi kumwa ku bantu b'imikizabo mbaza kubangambira baburukirize bari no babireba nibaza kuba nibareta ansa kasatu inoba kansara tunova cya personnel sesiri na nasongeza nako no jeno kutusobora na bandi abakuru abakusingaho nibaza kuba nabajeno minsi no kutugambira yagambana nansonga enkotombe konkato atugambira n'enkoto ki akubara mu enkoto zikuseme kwanda zikorwe gombora na n'enkoto zikorwa district na n'enkoto zikorwa local government yatugambira sente za wiring titukumanya ni kitongore kiha ecyakutwireho sente ezo ninyanangu wano sobora ningasobanura ubuze kibuzo cyawe kugira ngo abarize kuza kugarukamu ningasabara bene bareba bene bamanya ubikuruga yamara ngo kitongore cyo bwaje ngo kitongore cya government tukore wiring government neza kuteretera amasanyarazi ombyaro barete rukondo be yalyaga bateremu tubetsange tukozere wiring
nangwa urukiko rutwazaho wa MP wetu engineer Ntamuhira twakigamba n'uwo yabakuriye ibintu ebyo akaba ari umuseze ubona ari gakigabiro tinkumanya tinkizwa Fidel no basa kumanyusa wayiboni wa akatugira ngo nuwo management w'ibintu ebyo konga tukarebaga naza kutushizuma nkaba LC1 itobe cyaro kutumanyisa ngo abantu abawa yaringire mbaza kuba connectingira amasanyarazi niba kutuletera bikondo kandi cyengude kinaninga mbone zitu za burunje bwansi ito ntukora katika tukora kamugureta maramu ona tu government ejitwica wowe mulonga nicyo cyakera cyane yes katurutirizo ndizo kiba amazina Petaberaza abinja bo kweta Tabre Sheru Bucyaba LC1 nditurezara mu LC1 niyo ninzagamba kintu ecyabashuma abakanyira cyaro aho kuba bashuma bakanyire kimwe barenga TV omucyaro bazire muzahwamo obuduka babushenyire bamaramu so abashuma babire bingi ntushaba government etereho buryo obo kureba ngu twarwana n'abashuma naye yatwasa twatunga police operation twabasa kurwanisa abashuma omuri Bucyaba Sheru abo kuba batandike kwibe mbuzi batandika kwibe nkoko batandikire kwiba buri kimwe cyone bitoki bayikira amaduka bagashenya bayikabwire bo kwiba za TV yo munju nibashanga umuntu abyamire bashara amadirisa batwara TV batware byo munju byona batware mfarase naki so nshaba government mutuyambi twatanise kureba ngo twarwana n'abashuma abo kube ntunguka terije kubaho abashuma tubine omuntu tarije kutunguka akagure mbuzi akagitunga abashuma barinkahi arubaju mwene government ntere muranga kugira ngo mutereho buryo turebeke ngo twarwana n'abashuma abo obo twatanise na polisi n'abantu mwena mukatera buryo tukarwana n'abashuma abo twarenga twamarraho kimwe abo kuba bakade bashobirwe tebakitunga koko abantu baburijo bashobirwe tebakitunga kasenti nabwo eco development yone garukira hansi twaza hansi munonge tanse yabura ahabwe kigambo cy'abashuma yewe mwe bari munonga kumurampikize yeco cyo kugira ngo abashuma twakwatanise ni twabamarraho kimwe nico kirabase kunshemeza cyonga mwe bari yesu bari mu amazina nanayo yanzwire ko kandi ngaruka munye yanzura nenye bale Joseph chairman Garama yagamba tukwatire na mizi nanye kunagire kureba umucweka kitu nasanga challenge eri ya mizi ahabo kuba amizi nigaruga nkugute gaza katerera taboneka nsofu na musente itwe kuno nkagombora tubura kutunga esente azikwatirine na mizi gitu agitwire nagwa kandi egombora nekireba kuba kubira nubateka mamani amizi gakazo mu cyaro kitu nkacani koko tariyo mizi verehe tariyo mizi rontuha tariyo mizi nace yahonka taro mizi aba sabo kureba abaturetira mizi agagari hano bagaguza girikana siringigana aho mukikuru wo myaka 5 atina siringigana amizi nigetagwa ararata nabire usanga umuntu nabona ahaba mizi kandi nyanza tuzine zirya so nanisaba Dr. Muranga abakuru ba government aho bari negombora yitu ya rutoto kubasa kora nayo income yo kurugo mizi gitu ga rutoto ikaga supply ngo mbantu no bakubiye haka sente kace abana siringi 5 bana 25 naye kawentasi yemwe yegomborora so nsaba ba chairman LC1 Omuranga mugutware omumagowa gombora chairman LC2 na 3 bakwatanise na district tureke ngo cweka kitu cyagira mizi nito twagira entasya omugombora yitu ekindi government tukolire byamasomero somero gitu numarongi egine kagatwara gamwe nigatukoraje ngo gatireho district konka abasomesa yongere mu mani egaba etore z'abasomesa nabo base kusomesa abana bitu ahabo kuba basomesa
ni bake. Ekindi nza kugamba hakikwatire n'eby'amagara. Ecweka kitu nkomuruka gwa Buruma ambukwate n'amagara tuhine karwariro kona no kakwa kahare center 1 omuntu naruga haza Kasenyi kuruga kuza Kasenyi nibatwara 15 omwana mkikuru naenda kuza Kasenyi kuteze kikatu cha covid wa boda naenda 15 so norengu n'abantu abingi tubaratize bukato bumwe aha transport mono ngira nti abantu mazima chairman LC1 na LC2 bateke mamani kurangu nangwa twatungaho nakazi n'ubutaka nkabataka akaza mu mbazi ya government kongani itoba abantu bakatunga ubuhereza byo magara umwanya gwitu mbamagara na mizi turi kuronje ngamba nti chairman LC5 nawe baze kutera mamani kurangu nangwa umuruka gwa Buruma gwatungamu akanya ko kwasakuragura abantu irwarori umugombora ya Ryeru erindi Kasenyi hamwe na Rutoto ati cweke cyo no muntu yaba kubimunonga waza kuronda motoka bine motoka kutwara umuhiro gwe aha mwanya ogwe nikirete kizibu umuntu nakusaba mitwari 10 no muntu tayina muna siringi bibiro muzu kiretero umuntu obuzibu so neyo bice nibona atesa hali yeyo ndikusaba government eteremo amani kureba ngo cweka kitu nitwe cyava nkemuruke zindi cyaza aha map ebya Paris modo biriyo ni ruhangana za kubitaha emyoga abantu bazitungire bareba zikosa konka government tongere mu mani eyongere have sente kandi tureterere binde bintu byakwasa kutungura umucweka kitu mwebare munonga kumpurikiza Yesu bare umukuru Joseph Bare ansongezi yagambo njangu tuneza tukwataho yagamba cyukwatirina n'ebyamagara yagambo na n'ebyamizi reka twakire ogwo musubizo w'ibitoke no wagira cyasa kwa nagamba wansongejo amazina mtunje gudufere kurga bucaba niyo ni insasu ba bintu byo busubuze munonge baguza allo gumaho garuka umwanya gwo gwabarumu garuka umwanya gwawe akazindaro kisi yamunwa amazina mtunje gudufere kurga bucaba nakucenga amazina mtunje gudufere kurga bucaba niyo ni insasu ba n'ibintu byo baguza ati nyoko kunda ni koro muzigo 13 nzizagura sabundi bajugura sinji kanana na koro muzigo 13 sabundi mwe n'ibintu bingi nibyo turemise none ati nco ndiyo ni ngamba wo mazima mutuzurande ni mu sabuni mu gigare nkari sinji 5 sabuni yo kutusasa munonga n'ibintu bingi yes ubara munonga mutunje Godfrey muterenga rusamana okay ubara munonga reka twakire undi chairman wa wagambere reka abandi bagambe wowe nicyo kwenda kongeraho okay amazina Mukamugisha Josephat chairperson wa trading center G konka itatuine bintu binjo mu trading center ebikuteganisa kandi nibyo yongera bigumiza mu bikwatano mu cyaro ndekintu cyo kutangaza abasubizi bariyo mbakinga amaduka gabo mu ahabwa basuma nturonda abasuma okuba kutahira obukoryo bakozesa itatuine security yona konka ekimazire nko kunyizya kunoja ngumeninye basa nakwine zingwire bizira bahenda amaduka abasubizi biruka baza polisi sahe moya kasese konkanka giso akure bya security mazimizo baryone sahi 12 zimaze aizire yaturambura sahi 2 z'ekiro nitebuza hatuwe government akamuhentambura ne muhamazita tukumanya habwenki ogumwanya gwitu jengu bakagugira rituma mbena ninjira abarabemba muhikaho n'ebintu n'ebigambo bitkara bihure ayetera ha mutima ekindi cya kabiri tukateraho bururu chairman LC3 akaheruka hatwa mhakaruru
batakagaruka gumucyaro kuza kudeta nkenciko nangwa nawe kagira byatugambiraho na sahagerire ahantebe uwe tinde byarebera mu government hatu nawe karuba yagarukire kera mbuzubwa umyanya yitumurka gwanya bare wiyaho nimbaza ninza kusimaho bice abantu turi kureba ndabikozirwe kutaba tutera ubururu bwa MP akaba yaturetireho motoka emwe kandi akaturaganisa kugira ngo burugombora ari no kuza kugihereza motoka MP nawe karaba yahurire binte motoka zitwa zirete eriya tugereba radio bakagigura ntugambiraho konka motoka ziriyo abantu bariyo bino bikene bwa transport menaho egerho yene tukora konka tuza kwikayo orangu bagitwire ati aha muheru mbabukinga bwa buri nko bugenyi no buke konka nkamfunkeze numba mutabandaho mwena njangu MP yatugambire aha motoka zitu uko kuyabaraganisa ziretere emyanya yiyazigambireho eco nani njangu ko arabo yahurire bi yaturebira itatu no kwetombwito ndoru ni sasa n'abasubuzi banjaha abatakamba tubabana wena akamanyire sabuni yenkumi 2 omwana wacu musaruro mutubagucyo mukabere sente ziya leta omutakagarakaye natero omwana atubakwiba government ebintu kuyabyongize no kubifitamba buri muntu naguze kintu aha be yarukwenda government etereho buryo ebintu abantu bahansi tukenere ntende bintu bingi kandi omugambo mo yagambira ekikwatiye narengudo n'abataka bonka tubakiza bayebuza abwenki government yabirene leta tractors katusara hata abwenki baturagirire n'abakozi babire mbahinga mwabo abe mukono bakambasasurwa district hata bubona kuba buzire abantu basoberwa mbanyangu itokutwaire kutero bururu byakomaho ninga mbeni twenda nito tugume tubanye nito tubagane abya government mwena nisaba ekinde cyacha kunyeba tunehe kizubu kirwaro omwanya gutomu amarwaro tarwaro ebyansi ya transport wanoza kuzamu ahansi ye15 mbento antugeza ntusaba ngo omuntu wona kwika ari aba bantu abo kubasa kubamba tebekanse bintu byabo kore mbarira mututeka tekeho nangwa muturetere muronde ko mu mwanyogu mututere haka akarwaro nito tubentu manyangu waza wabo rukubi warize cyurusa 5 omutaka base kuba yatungire first aid deru ahasigara tuzo marwara gagahanga hari aga transport konko muntu bwabire cyuro ogendo sanga motoka bagitwire je MP yatwire mbende byona bisa kuba mutahendera firi opo niko kwa kuryo kusaba kwanje konka abantu bingi basobirwe mbene mwe bare kutoleta program eji narukurenga mwabasa kureba ngwira karyitu nariyo base kwikahare asigana ndishayimani wa trading center Kamutsa Josephat mwe bare munongo we bare umutebekanisa wa program eji amazina nditumusabe Fideli chairperson wa Cyanaka iyo mu rukogwanya babari iyo niza kugamba ha bintu byo rugutoru enguto twine ngudo zemirundi nke 3 mu cyaro cyito twine burungi bwanse yitwehingira kandi tukaba twine burungi bwanse yetu government yiza yagitwihaho konkana yakagitwiho tagitwihireho tiyagiturekera ateje bakagihinga batera marama nayo yabe bicupuri baso tubagaruka gukoramo rero hatwine ruguto wito turanturwanira hakiza be kitongore cy'abamasanyarazi barusimbamo mu umurongoto gwabo iba kweta tawa uruku rwa Saint Catherine kuzaha kidandari uruguto bodi barabasiza bakabari bo kutukoraho konka abantu ba district ubusumo bwa Uganda bwa leta kizubu bari babayinda kubarira sente zirengere abasiza basanga ngo babaza kurwekora sente zo tuzikwika hatu batusigaho abasiza bakore byabo bagenda kaba maze kwika Kampala na district yabakurata ibintu byahweraho hati to muhanda gutu basiga bagukinga kandi uru batukorire nabo akababe batukoraho mara muyonka bibaterira imwe kabibicupuri
bagitamu kababe batwahita kabahika hari basweka motoka eri kwiza kurambuleta za kubasifazinga bagenda bateka hanga hari hata barambuza na wachika hakomaho mbona winke subire yaho kugaruka afitamo yindi hapana abakozi babiri batire mu khinga nabo tubakingamo rero kandi hata naza cyo byamagara ibyamagara byo muri Nyavale nangwa na Vuruma ito byamagara tutine irwaro tukatinaho mwanya batugira ngo n'umucyo gufunzire wazo mberaje ya government gufunzire ego kafunda bonka si government kanosa rumyanyize ko bayine tubagera habaturondera handi bo tukagira kandi rwaro icyo nacyo kikaturemeza mbone nyowe nebyo bice kangarukiraho Tereza wa igana mu katonya zisaturuze FM turentje no misona no kurikirizaho ansonga zo muntu waburizo azikwatirine na ndebe kubone bimukwataho bwanyuma abice kukwataho baje no miso no kuba nibakora ansonga ejo turentje no miso turabarabamu ruti ya kabiri so kwantureta aba bantu bikwantikwataho obyengudo obyamagara kugira ngo bana bagambe bagamba babasokwana baje no miso no kuba babagaruka mu kurunje mu butongoro konkera keri tubantu rutwara kugira ngo rutendizo ya kabiri tuizena nawo kumaza tomanya ebikwane bisasa abantu reka twakira ondizo then nawe atekeyo ekigambo ki makwa program za movement ezeriyo nekora kugenda omisho nsime memba wa parliament wito twine hato mwogo gwayikire masemerire kumazima sime kubana hebo bwa minister for abo ko batayikire amitima y'abantu ensonga enkore nkuzagambaho nyoni zagamba ba erosiza babali hansi mbagamba abusuma bagamba kai no sanga no butandikira aribo cyo kwanca byona no sanga kachiko karuha abantu 10 konkabo kugira ngo utari yo sente cyamana yenda ngo akasente abenwe akerira bamu mutwaro asitamo musanga ariyo muntogo ariyo muntomwe so nyoka bene saba government base kwizuka abati ya personal C1 nakachiko keko nakabantu 10 batandike kusasurwa umusara tireba VHT nabasaho bamana bakorombyaro abakutambuze mbazo kuzishiyo mbantu umufamilizi ombyaro konka kugira ngo tubakufuna nago umusara usanga nabo banafuya ukurema kutambura so nkabene sababa VHT basime kwa nabo batandika kusasurwa twine bakansala zibita bitwina bari magombora nabo tukantureba tubaye bari abantu bamani konka no usanga kansala atakubasa kusasurwa nango no uzakwasi 10 so nkabene shabana bo butumwe bushimwe kubambuka ba kansala zibamagombora batandike basasurwe so base kuletera no abantu bari ombyaro nibiba imisango z'abantu niziferayo abantu nibatemangana ko kuzo wachi amani cyamana bw'amatigara kasande ko kuzo kumanya garuko rwa kabiri usange imisango yo kuferance bachi passion mbakore mirimo y'amani munonga so bashimye kubana bashasurwa abikwati nebyamagara amagara government zikazitugambire amarwaruga kikare ngo rwa Paris levels kikabe kiri kirungi bur Paris level nito tube twina karwaro kitwa kali mu cyaro iki kanu nyikiriza ni saba musaka yaturaganisheho yatugira ati niza kwerondera no mwanya akaroro nkateko na government niyo yakubita kutira akateke sho nkabiri ni isima nyuirwa rero tukorera then kongera mbasomesha amani no mbazira amani kugira ngo ubwegese bwa Rubirizi district bwabasa kuzamutindo ushange Rubirizi amashomera gutwine gakwishira yiguru kurigirira abasomesha barunje bakuru ko urakare bakugira ngo ubunyaruguto kusomeseza yino bo wafire ubunyaruguto kusomeseza yo musomesha atakufuna byo kuriya kunkati byo kuriya bya biriyo buri kimwe mwanya gubwenire abana mbamba hika Rubirizi neberi ya mutindo no sanga tukubona bona nemirimo wano utama offices okurondera abana nemirimo abitwina bashomere abana nabashoma baheza usanga umwana atine kachiko akariya rengo rwa Rubirizi district ako kubasa kurondera abantu abana mwana naheza kusoma n'amagezi aheza degree y'amani atina kubasa kumutwara kamwereka office ahabo kubatayina muri nyuma toba twina kachiko akariya rengo rwa district ako kubasa kurondera abana bitwabo emirimo tubase kuretera abana bitu bafune emirimo umwana na marimi yake 5 amarimi yake 10 aine degree agarka rengo rwe cyaro kuza kwemera kuza turengo baza kwiba nenkoko
so nkabere nishaba ngo abase kubaho akakikwako ako kurondora je nshonga kurangwa abana bitu bafuna ki nebe bice ubutumwa n'ubu nanyine nabona rebo ayi bari munongo go mugogo harisire ukama base kumuhereza umugisha ko no yamwene ko kumuganyiremo ansonga bibe buhinje ninga reka twakire chairman Erosito mbona wagambe ikintu cy'urungi icyagurukare cya nana ubuhinji n'uburise cyo wagamba umukuru moderator tuyine kizibwito nk'abantu banyavare na buruma kwiha basale gombora ya rutoto no sangwito bakatabuheju na mbwene ruhanga simwe umukuru tutaba mutwira aboko babere yabira umuntu wa rutoto yo ruguru mbwene ito kunu turi nk'abaru gira abuherezo ubwe aboko bitwe tuba kutubara nkatangara hizo bara umuntu tukabuzo muhingisa tukajya ngo twendente umuntu yanatongenta akakora kiyaja tova ine hika 20 zevingo nokwenkwente ngo twayebuza abinente binehika 10 zitaka wareba itontuza kura turango mondo bambaziga muragombora ngo bintu bambavuga ngo itwabanyavare cyo bavuza moderator tukirumu ureke twugambire bindi bite byo buhinji no burisa umugomboro rye aratoto itoba side yakuno tukavurugamo tukabisigira abaratoto yo ruguru uko bintu turango bambavuga boroko ico tukimanya konka yewe cyo kusasa munonga katubanze tumanye ico yewe twemberiremo ico niki ico yewe twemeriyemo saheji net trading center korwe mu rukebiri ugwa buruma na nyavari hazera mwenganda nyingi z'abantu kandi mwe abantu bo bukabyingi konka hizire mu kizibu kimwe tuyine kizibu kimwe kitwabanze kureterwa bagiga kuraza abantu batabanjwire aboko mutaryo umugiga cyayimana n'umworo ko kuza kuvuza umpemerera kampara terese mwatimwe wabikiriza kuzo mu kikari cyanje noha wabikiriza kwata umuntu wanje noha usange cyo cyabo kizibu ikirugire mu bushuma kukura hatubukahika afutandika kwiba mwenu na ningira ngo nyewe kintu kweba munonga irakegiri disemire kutugera munonga aho DPC na RDC na duso iteka rya police bunabire ninkahurira hono bagira ngo mu Uganda umpolice mwasemire kubana akuma abantu bana umpolice mwa Uganda asemire kubana akuma abantu bana hatitwe wagitanya vare na buruma tugomba bantu mitwaro eviri nangwa no kukiramo tutwine na nampolice mwa kugira ki ari kutukuma kandi umpolice mwana akuma abantu bana ona bakwata wa police bana bakabaturetera aha turasa kuma abantu mitware bire yo mu nyavare na buruma mbonye ona nisaba ngo ukutuyambe cyo batuyambe batwereze polisi na police post umwanya wogu abwo kuba abantu kuba ari kumanya ngo hatari polisi vetara no rukora abantu n'abanywa marwa bakasiyasa 10 yuruza kasese tari mukafi hatekargaho ni vetara kuba kwenda umuntu yotoine rusargo kuvuza umuntu n'abashuma bibire no sangana ngo no kubamanya ntubamanya toine rusargo kuza kutera patrol we abo kuba ko kuza kucekinga umuzi umuntu nendango banzo uhandike mpapura chairman wa trading center yakugira ngo kubateri polisi na duso eyo mugombora ya rutoto banika bakora mu nzomwe binembugemwe wa reportinga polisi giso nabana kureba konka bakiba abantu saha ekiro reporters ayikesa 2 konka uragishaka hikasa 12 wale bacirani kugira ngo tukaturinka ba rutoto yindi kuri nogera ngo kikava mu rutoto yo ruguru kikanki yambwa konka titurdu yakunu isa 12 no okota kireta nambwa ngwe kageki yakwasa abwo kuba ubwire bukaba bwarengire bwagenzire mbeno tino busasi bw'amantu sangwira kere tugumize buri kira abantu babo abucyo kwata batuyambe tubase kufuna ka police post umwanya ugwa kuba n'umwanya ugumwe abantu bingi noreba bwina mataji ko rukurugano zo mu center ine bagetanya kasanga ibyaje maha watombera hano zo mu center ine bagete mukakoni naho nabantu mbeno tusubiye ko tina ko rusuma ifasanga ho buruma trading center emyanya zizira abantu bingi kandi babuka dupare bimwe na bimwe tukaventuwe nango batuyambe batoritere polisi ahe tuyambe tubase kurwa boko bantatu mbarara bemerize mituma embuzi bazivire nibiba bibana mukene n'abashuma amwe nabino muri ngo gundi nani saba ngo kuba kutoretera polisi mu cyokomu uruzamba rw'icyo rukabaho abantu bakagendera mu buteka abakomisa bakagira umukomo gwosaha zibanyusizaho kibasa kuyamba icyo kiki mwebare munonga nasigara ntumusimo okugamba kwa
kwa bebembeza barahanuya honorable councillor mwena na umuwezi wa chairperson w'entebe ya kasatu then tureke mutaso kwantu maria program zika program eji ni bane mara esaha imwe yonka tokwakira sewe webare imbanza kusima ba chairman election bataye banja bari aha babasa kwizo mu mwanya ogu ariko nsima ba kansarazi n'abataka ikiganiro kiri kirungi ubuzima n'ikirungi umwanya ogu amazina Banga Julius election chairman bere ya kabiri yona abantu batisaho buzima n'ibyo umwanya ogu kandi biri kutusasa kunkanya waninza kuvanza kugamba acha ekibintu kutembe beyi kandi nyesiga ngo government ejeruho eruho abantu kandi abantu hansi nabo gukora government ati wasanga ngo umuntu nakora umusoro nako 13 ukasanga nabariraho kuguraho akahunga keremwe umuneshiko puce bihimba onogo nakusomesa umwana we konko chuburinga ovura government neza MP millions nkese turirango zigoranya izakubasa kurisa district ya Rubirizi kumara imyaka 10 nkusanga government nesteka kusika ko muntu umwe atera government bona bari yayiguru baruha wihanga nibondo ryabo baruha kusasubwa abantu bahanze mbene ngira ngo ece kiganire kirya kushakubana cyo basika mushtemamani na president achuri yatachurire chikakoma radio ninga mu district ya Rubirizi chimanse ngo twaganira turayamba umuntu wahansi na mununga abintu bibi president umuyihanga ina sorti ninga ba MPs ba ministers basta mu cabinet bakagira ngo ibintu byatemba tukore tuti ndikikorwa kuko nusanga umuntu ayakubira nakitayo kitiso mu parliament amata nakigamba umusara tindagutunge mbakusara zanje bazi umuntu wahanze nka iki kintu kiganire kitwaganira mu kitamamani kike yo kuriya ninga na MP witu ntamuhira mu cyumuhe ashobora no yakitwarayo nanga ntitumuri aba TV akuteka yakutugambira mu parliament ngo abantu bahanze bari kuba ibintu beyetembere itukum twabona bona twakimisa na mwana turyabusase icyo nakikomya icya kandi ninza side yanjye LC1 niyo foundation yihangerero aho kuba ninjira ngo tukatwafuna minister wito wa local government nawe kiyazire kuri yaria itabansi yatwebo kuri natfunira urukiko nkihanga ryona akakora mobilization ya LCZ tukasitama tukamuri butekateke bitwine itatwabe ntumanyubwa abo kuba nisiga ngo LC1 ni president w'cyaro chukumanisa yakora mobilization election nkanye birenka ngeta abantu banje na chairman ndizo Museveni ntakuraraho tumuyaba tegeki mbone tatumanye amengu turiyo minister wa local government nitabase kutura abo kubatize mire ko banka LC1 mobilizing abantu banye ngabateka nkabagambira program za government neturetereki kandi nabo kikabura kwiza tumanisha n'abantu wano beto mu nkiko kuba kabasa kwiza tumanisha ngo vuba abagamba tabakora ki tababitunga nizagamba ansonga endizo ekwatagine na nabasoma abari omucyaro kito muri ngo muri Nyavari okutwara hamwe na negombora yitu nani ngira ngo aruho amateka gari kutegeka abantu n'ibintu byabo nka government kikayatu bihama kantu nguba kwa tumusuma na mutomu mateka unko chimera kumkwata yayikayo asibagaruka ati government abakita kwendera mwiteka ngigere nguba kwa tumuntu na hendezi yo muntu ogo bamwitiro ekiri kumasa nyenza kare ondizo kare ahure ngo nankana bamusire na hendenzo taragarukiyo government yahinduremo omuntu norara nobona bono sibona bono gura kabuzi kawe gura TV yawe uriya wize ahenda atwara police baba jigambire yene goma rutetu biso witu
ebintu bagamba nibyebyo mbwenu omuranga mugwisiyo nditufuna obuyambo tubase kutura mu cyaro ikirisefu n'abantu bagira amano mukora ko umuntu nagira obugara bukora ahabwe ensonga yo kwiba rero ngamba akirwaro amazima gari ngu irwaro nahora bagamba ngo tukafuna umwanya mu rukago tugwanya bari Greta ngo umwanya bajyango numuki izi ni manya nruma z'abantu waza musumba ukariyo ari ru ayibombe kire n'ahantu hacyo munonga kunkara buki irwara abantu baraguza bafuna bizanza bi abo kuba habakade kuko bakigamba batinde kasente ko kubatwara kasenyi na rugazi umwanya guruho irwara nurizaho mwene government yeri kumanya ngo tujya abantu baye tugiye bururu amazime tukora irwaro nyabare Greta umwanya gukozera ki guruho tufuneki obuhereza ninjanta kabasibe kagamba bingi nasagara ndi election chairman Banga Julius kurugabirehe mwe bari munonga tuza kufuna we mu intekateka yo mu ntomwe then tugaruke aho miso cyakuba kiri kirunjina n'abacyara bagera ikigambo kibateza aho kandi manyango ubero bingi abacyara nubo bakucyara kwana bateganisiba twatena n'ibyamizi nubo kuteganisiba na n'ibyo intambura reka turutirizeho umucyara umwe nawe atusobore intekateka ye mwe barabatebekanisa ba program eji amazina Hevelin Mbabazi ku rugabo cyaba niwe ntekateka cyete mbitwe kitwine amizi abana bitu bahwerira Nyanza abana bitu bakugenda bayiza amiza kutwine kuno hati naga sente ntugura sinji kikume domora otiza kwizo mwana yasango gire nkamuzi kuhinga we yareba kwataka jirikani atiza yizuba osanga ngo yago Nyanza amiza kutwine kuno Nyanza mbona ninjira ngo mututera wo muranga abantu n'abaryo kwa baturikirize abo kweyongera abo kusingaho abo twahiro bururu bitu bakaturaganisa mizi konka mizi tugareba abana bahwera Nyanza n'abantu bakuru nobogire gutahanka mizi niwe ejerikane kuterebusko urengo wafu otumara kufa kuri abatera yo batera ngo umuntu yago Nyanza oreza polisi oreba abantu bona ngumwize musibaha kandi banga kubasibyaho kubakorere kibonire mwe nitwe ntwe tombitwa amurango go gwamiza kubaturaganise nabo bari baturikirize batuyamba kizubecho Hevelin ku rugabo cyabo ubare munonga webare ninzagamba nstamere kuba urunako ubampire ubururu bwa speaker bakanyangu ninkizwa gamba nstamere so tunabarabaya mu mission ninga tunabazoga itekano ko rikoragira so songeze mwagamba zo natwazura kandi mwe bare munonga ni nsima ntine bukomo nabugaraciro kuba mwagamba nanya binkurango ne varuma kwenyine ni imbereba ninza kubanza nsonga ya mizi n'amazima n'ekintu cyo busasa kusangwa ngo amizi nigargo witu konka tutwine tapsi ejo tukufuna hagamizi nanche zuruho nutugagura kandi mwene batuguze kitu cyenyine so icyo tumakureka mwaye cyanyenza kucitwara yo mukanso kandi kigambo kandi kikuratere cyurebuke ngo kuba recently bagire kuronkingita ka rutoto elya kantungo bakuteka bakuronkingera itakakombe kamutanka ya mizi agaragabire side ya rutoto so ni tuntupeka kukara kurangu side yitu na yafuna ki amizi twaza hari burungi bwansi abinji bagetongwitaho munonga burungi bwansi niza kubagambira ngo sente zabe nizitungwa nke gombora ya rutoto buri mwaka tuseme kwa tutunga miliyoni musanzu zukora orugudu konka bwembere yagiremo ya covid sente zo bakazisara tubarasazire na hafu bakaturekera kota yazo bakatusigira miliyoni 3 ezutukutunga zo kora orugudu ovuki sente zo zasazireho pate mu yorugudu side ya rutoto gwa kantungu iziti kurga Nyanza kugwa umurihita so programu inde kuza korwa engude zitukuza kusara nke gombora twine ngudio ibiri mu Greta Nyavari twine rwabirehe twine na noru kurga wa engineer kugwa mu Kikongo
omukisanja eki nizo nguudo ezitukuza kusara omu Rugureta Nyabaare. Then twaza aha kigambo ky'obusuma. Obusuma kyo bwaba obusuma konka abakubusapotinga nitwe benyine abakyaro, kuba abasuma abamwe nomubamanya, abandi nimwe mukureeta abantu mukabura kuza kubahandikisa mbabizire kubakora. So harimu mwizurwano gw'abantu tukumana bakuruga omuntu nareeta abakozi chairman kuko yayagambire abo kugira ngo ayine sente zeye, bakwata omuntu atekayo sente bamwihayo takubasa kugira ngo aze kumuhandikisa. So ninteekateka ngu n'abenja bakutwiba n'aba barimu omu ngu nibasarembaho nibari sente z'abagiga. So ogu n'omuranga kandi tuza kukikuratiriza munonga kuranga buli omwe yareeta omuntu musya agenda amuhandikisa owa chairperson kandi nanebikumukwataho byona kandi tube twine n'endangamuntu yeye. Then kokura oburisentire barigire kukwataho ngu hina yategera omuntu akamwiyaho esimu, abantu abo babakwasire bagenda polisi basasura basiba barugayo kandi mu bino bwino ngo bakaterori abamwiyaho esimu konka bagenzere basiba babakuratirira babihayo. So ntumasa ngo busuma nito turi tubusapotingira kimwe acyaro kandi to tusomeye kubanza twayo kuma de na government katukuma ekintu ekirwaro n'amazima twinirwaro lyona omu Rugureta Nyabaare. Honorable MP akaturaganisirwaro yabahereza chance yo kugira ngo muronde itaka abombekera irwaro itaka lyazaho mwamoreka itaka mwamorekere abamwe ba complaininga ngo nirice abandi bajyangu itaka bakapangisibwa turikawireyo ubwire bwaryo. So tulyaho tulirwagati ntubirabura mu itakelyo konka nanintero muranga kugira ngo imwe batuze nk'abatuze ninga abakwasibo mu rwego rwo kuronda itaka bakombekera irwaro muteka amani mingi mufuneri itaka de nibanza turiteka hariho na revo nito kwari bayizira kuturonda mwakandi akawuru tumbuze ngo katugambira itaka tukatugambira irwaro banzo butuhereze tukwereze cyo rukwetaga konka tsaheji wari mbuza ni wakusingisha musanga akakugira ngo muhereze itaka kombekera irwaro tukamuhaga itakero ko bantu twazace emihendo y'ebintu n'amazima ebintu nibutembe bukire bwizire nimangu program egi tera hano mukeya honka neza kutambura ihanga byona kuba eya mikutu nyingi ya TikTok eya Instagram eya Twitter neza kuza TV neza kuza radio. So neza kutambura bura hamwe kandi yisiga ngo President Museveni naho naza kugifuna. So President Museveni nabaho na rewo members bawe Minister Nabanja, State Minister Aruna Kasoro mutuyamba kintu cy'ebintu ebintu amusasi w'omuntu wahansi yes kintu mangu imwe tubikubakwataho kuba sente muzine konga musasi wo gomuntu akutasya rukumo runaku akazagura sabuni yo mutwaro gumu tukatayayisaho Honorable Minister Kasoro tukamutayayisaho Rugazi primary akagira kuratira ibintu by'emyoga. So akemera yagira ngo mu kisanja cya Museveni eki nibenda kuforcinga abantu kugigahara konka abantu nibo batakwenda. So Minister Honorable Aruna Kasoro okinza kukigamba mu Rwanda kugira ngo akicengeje embeera gye mutaddewo ey'emiwendo y'ebintu okulinya bulucha tesobola gagabaza muntu. Kwa muntu nosanga nakora 13 konka inde kuzagura sabuni ekitore ne 2020 muntu nayasigaza oki kandi cyaburizo. So emihendo y'ebintu ba MP Honorable Ntamuhira mureke kwefura ngo ebintu mukubereba murebe musasi w'omuntu wahansi kugira ngo nabaganyirwemo. Bagamba cyo kuvura kwa chairperson C3 ubwo niwakumanya no cyaro bagambira ya yiziri. Then kunkuzacho acho ecyamagara nanye kine cyaburu abantu aro companies zo kutukora mu sente nka UNBS je kwekwereza stamps abintu bikoro mu Uganda na munonga kukizire cyaza abintu byo kunywa
niza kubanza mbahereza example ko kuteka emere kwaza nko mu mikoro ukateka unosanga mikoro hariho buri type y'emere yona haza ko kugira umuriro mwingi wenda ngo yo buri cyo kurya cyone cyo wasangaho no hendero gwire mpi so nicyo kimwe turendera shortcut yo kufa kuba ebyo kunywa bakozire byinji konka nenda ngo okitest buri kimwe kibakora cyo no kitesting kuba wakwata list kugira ngo handike list yo kunywa bakozire kandi buri kimwe kine stamp tibukuwayo so baro kutwora sente konka ntunafuwa amagara gitu ekire nicyo kureba abantu mbafo buri dakika urangwa umuntu yaryaho yabyama basanga firi ibi bintu bitukozesa byo nibongera kumara amagara gitu so nabe mu byegendesereze echa mashomero President Museveni akateraho universal primary education na universal secondary education uko kusoma uko kuyatireho no kwa free of charge tara mwanda mutasema kwa nasasura na 10 konkimo nkabazire kumukuzon PTA mutese mwatesa na ba headmasters mutekone mihendo ya sentezo haza muhura kuzikura tere mihendo ya sente y'umwataho muhura kuzisasura ati batandika kuteganisa abana kubabinga haza umwana natine musango kuba we bakamutere kugira ngo ayine kusasura buso konkiyo muzire na headmaster ndaganeje y'umwako batumukujikura tere batandika kubena abonesa ki umwana so mama ikizana bana headmaster ngo mu sente z'umwateka bisare bataho mu bisasure bareke kuteganisa abana so nintero murangaro ba head teachers mureke guma kubinga abana muze kwata bazire kuba no mwakozire ndagano nabo umwana we naro kusomera busa umusomereye yarumu ya universal primary education ninga universal secondary education ni njye binje ebibagambo na kwata ho the companies na vice chairperson nukan chairperson ni chairperson na chairperson ore hakubatari na waje kiyagamba mwe bare munonga mwebare munonga abaturetere kiganiro mwebare honorable speaker abwe bugambo byawe bwagamba na nabagambi abarugahigure mwebare kutensa amazina numuhereza Everest chairman LCC Rutoto sub county twagamba kigambo yekambanze cyo busuma obusuma umugombo reji imanya chairman LCC niwe chairman wa security umugombo reji bantumwe abantu abo kutwiba nabana bitu abomu kawugenda bakwata umwana ngo yayiba abazire bagenda batongana usanga bari no bamwiruka bakugenda polisi ngo baza kumwihayo umwana mumaze mureke bamukome yayo musuma bamukwata yibere kintu cyo muntu mureke bamukome abanza yege tutari kujya ngoje umwana bamukwate immediate ogende no yikana umwihayo nambwenu era umuntu undi zo turagarike kukwata kurugeri izoba oba wayibaka cumu oba wayibe kitoke niwe orasasure ibintu by'abantu ebitura bikubura injira abantu mwenda abalya mu mpure kizi echo busuma twashiteka rubazo twagamba irwaro honare bakatujya nguturonde itaka abase kutuombekera irwaro nangu itaka twaruronda twamaze kururonda imwe abantu abomimwe abantu nimu mwagume mukumuteka memunongwe ngumwini itaka ryabusa kandi itake eriyere ryabusa erumugamba itake eryo bakabatira abasave abari pemere basanga ngwirwaro turukwikaho konkita kito twabe tubwine onare bakatwire chance yo kuronda itake eryo itaka twarufuna twamugambira ne senta kayikirize konkabwa abantu abo kucera kumwikirira bagena bamuhe enkurumbi ngware ngo yaza kusisa sente onare bonja nchatara rugurira itake eryo nambwe exercise ejo ito twajukoro gwitu twagumara na imwe abo kumwikira honare mugambe ngunita keryo rucuruho na hati yaryenda na twikira tugaruka tukora ki arisasura konga bukujana nabagamba ngo twinita kalyabusa ati takerra hariya yes nelya government konga irwara bapemere bakasanga ngo irwaro turukwikaho
wakufuna irwaro rukwetagwe ryamuri arurengo irwaro turukwikaho twaza acengudo engudo twagamba maramu ngwe wiremu engudo nyingi zifire haza sente zibene ziza eza government abene iza miliyoni musanzu konka agombora kiko miliyoni 3 ala miliyoni 3 tukasaraho rugudo rumwe na plane ndiza yitwine twine plane yo kusara rugudo rwa berehe wanu kwatana na berehe tu de na rono rugudo rwa buruma kugwa mu kikongo niyo plane yitwine yo kusara rugudo umwaka ugu dene kindi urugudo orubombekiremo cyo kikono cy'amasanyarazi district katuremese naba neje sa kusanga ngo tubaka tusari urugudo n'ubuzo bwa district konka itonke gombora tiyo tugezaho kurobinga iyi n'abaturaganise tuteke engudo zitwenda batusare abo kwa baheru mbwena tiyo tugezaho tukabahandikire baruha bayandu benda batusara rugudo ku rugasente kaserini ruize rutore cyanika rurabaho ruize rugwaha rukwate umukikongo rukwate yerwe rukwate za nyamuseki mbwene program ejeruho ekikuru no kugisabire kahikira twagamba acha amizi ni ndeba amizi tuhereze kugura itaka tukagura itaka side za Kantungu twaronkinga hata uno bakuza kuteka za tanks bama kuteka za tanks amizi obuhereza gatekwa kutwika uburyo mwa amizi gatekwa kwikaye aigasemeye kubana gazi ekindi twagamba cha security namazima polisi ya rutoto tete kutuyamba itonka abantu bagureta nyabare polisi ya rutoto tetwinire mugazo abo kubana mugenda mutere nduru niyo ya in fact ni intekateka niyo yarugireho no kufa kwa Friday abo kwa yabere serious te kubaza kusindikanywa civilian ngunzo kwato muntu ntine mbundu mbona nacha mazima abaturikize mu kiganireji mutugambire polisi ya rutoto ebe serious nitwe turekateke horeke kutekateka ahari indangaro na rwe mitagu na kashenyi nitwe manyangu nitwe tulya abantu ba rutoto sub county na nagisho hari twaguma twatera umuranga bagume batwikire bamengu nitwe tulya abantu nebyo mukama abampero mutsi wara munonga webare ninza gamba sitamere kuba urunako obampiro burabira iyi n'abaturaganise tutekemo engudo zitwenda batusare itito tulya abantu ba rutoto sub county na nagisho hari twaguma twatera umuranga bagume batwikire bamengu nitwe turya abantu nebyo mukama abampero mutsi ebigambo byone byagambwa waborikiriza nijira nguna nabikikwataho abebembezi mwe no muri nana abakozi ba government nacho mawasokwana mujira meso ni mubireba izuka ngo ejini parliament y'omuntu waburizo tuba tukwata nsonga zitari zimara zimwe kandi tuba ntwika ahansi okumanya bimwe abikuteganisa omuntu waburizo orunako rundi twagarukiraho mukeya tsa kuzana nabikikwataho abakora mu government n'abebembezi kugira ngo yanabuza ugwabe nakimugarukamo ubwo nubwo mugaso gwitu tubaza twatambura turebe imbere nko kweri tusuba tugaruka rutu ya kabiri sakwa tujira mise kwa tukohereza utakarugaho bako nujira mise tufollowinga amikutu yombi TikTok, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook hamwe na website izuka ngwa kamera na nyinaho omukoro ni murodi sarongo kana nyinaho arubazu aba radio Ruberezi omukoro Sharifu Murungi nasigara nicyo Ramadhan utakarugaho obusinji